they were not ready to accept the way ngakhona. Angithi sikhule kulamage yakudala ukuthi bayenza izinto eziphuma ecaleni ezininzi. They were shocked ukuthi yo nomntana uthi naye uzaba kanjalo. Yeah ne. Uyabona. So ngathi ngiyabakhulumela but sengicabanga nje ukuthi okay, I think now they were not ready ukuthi kuzaba nje na. Nina besilo mphunga noMageba phansi emzansi naphezulu. Ngiyanibingelela niyazi nibingelelo xwana ke umfana kaMbatha lona ushana into abezithu Sontshikazi umthiya ushoda uMantindane isiqhamso odidla uMadlebana uGatshoza eGcololo umthetho wakhe udakhela ucato mbukelo Echo Point TV ungakhohlwa nje subscribe ukulike uyazi kuma comment ngicelile ngisaphinda namanje ngiyaqhuquzela ngiyanicela ukuthi lapha kuma comment ngicela ukuthi nibhale nje imibuzo kwi comment section kakhulukazi imibuzo enifuna ukuthi sikhulume ngayo udaba la e-studio silidingide according to imibuzo yenu ngoba thina sesithanda ukuthi sibe mfishane ukuthi sibe nemibuzo yethu ngcono nina nikwazi ukuthi nibhaleleni imibuzo phansi nembono yenu futhi siyayidinga bese sikwazi ukuthi masibiza la abaphathi bethu ogobela bethu masibabiza beza la kodwa sazi ukuthi sibabiza basic kuyiphi imibuzo. Ngiyabonga kakhulu ke ningakhohlwa nje ukusubscribe nilike ke nicomment ke lapha kwi comment section. Angihambi ke ngedwa ke namhlanje njalo. Ngiphethe umkhulu uLehloho ngiyaxolisa mkhulu igama lakho lide kakhulu. Kodwa ngizonika wena mkhulu intambo ungcono ulicacise mkhulu ngoba ayilide mkhulu. Kodwa nje ngiphethe umkhulu lana ke ugogo hayi umkhulu ugogo. Uzobe sechaza kakhulu nakho lokho ukuthi ngoba uyibhungu umuntu wesilisa kodwa simbiza ngogogo kuyikho uzochaza ke yena lokho. Mina ke ngizothatha intambo ngiyiphose kuye ke ugogo ukuthi asichazele simungele kahle simlalele simuphi indlebe mkhulu sesifike qathatha njenge ntombi zoqetha nampa ababukeli beEcho Point TV bafisa ukwazi ukuthi namhlanje kambe ubani sihleli naye. Thokozani ngiyanamukela nani emakhaya ngiyanibulisa igama lami ugogo Malihlono lo intombi kaPheko abantu baninzi ilebo abakuthusayo ukuthi why ngiyintombi kaPheko kahle mina ugogo Malihlono lo ngiphethwe lidlozi lesifazane. Okay ngiphethwe lidlozi elesifazane yes elesidoda likhona but leli likuka kakhulu ileli lesifazane okay ngoba vele aqala ngawe futhi mkhulu gogo yazi kunomkhulu abaningi abangabantu besimama engisebenze ngabo kodwa umuntu wesimama kodwa ngapha umkhulu ngithi kwenzakala kanti idlozi elingenile lekhe noma elikagogo. Thokoza cha siyabonga kakhulu mkhulu gogo nawe ukuthi ufike la e-studio ukwazi ukuthi nawe uzoletha onakho lana ke gogo ke ziyakhala ke manje kwenzakalani ubani lwesinayi namhlanje ukanjani wena uyini mgogo ubhizingane empilweni wenzani noma ushaya isibhakela noma ubhizingane. Ukuphendula lokho engibhizi nayo sendumbeni and then noba ngakaphumi esigodlweni kahle ngomthetho ngiyigoduswe ngemakhaya but ngisasesigodlweni sika gogo wami nobaba wami. Okay ugogo wami ugogo Letsatsi ubaba wami ubaba Malanzela. Okay so kakhulu kwizinto zesase endumbeni yancedisa nabantwana siya good like njengoba utsho ziyakhala sikhulisa each and every day ukuthi umuntu angathi ndingenile esigodlweni but zange ngifikelele kule ndaba yokuthi namkhule. Sithokozana. Okay ke sihlehlise nje mkhulu sibheke ukuthi okay isuka phi kahle lento ngaphambi kokuba usulawo khona ilokho nje ngifuna ukuthi siqonde kahle bese ke sikwazi ukuthi singene odabeni. Ngiyawubonga lo mbuzo ngicela umbuza wona because of ijourney yami though it was not that long but yona ingenelele kutheni kimi ngiyazibuza imibuzo emininzi ukuthi kahle ngizeleni la emhlabeni because of ngangisebenza kahle benginenhlanhla imali umsebenzi wabelungu. Okay jiki kwashabalala and then into edibanise nokuthwasa bengafuni nala idlule khona ibisithi beza abangoma bayigcobile lento abazigcobayo
ibomvu ibomvu bengisuka kule ndlela hamba kule ndlela engayo Yeah. because of bengazazi ukuthi kahle nami ngizogcina sengiphelele lapho yeah kwahamba ngisuke eRustenburg okay xa sifike eRustenburg kwaba khona umngane wami wathi hayi kumele le ndaba yakho sihambe sohlola because nale emsebenzini uyaxabana nama manager uyaxabana nabantu abakholayo okay sharp ngaphuma ngayohlola xa ngifike ngihlola lo muntu bengihlola kuye wathi kimi kumele ngithwase hayi I think it was 2015 athi kumele ngithwase ngathi hayi mina into ezokuthwasa hayi kusasebenza kukahle but ikhona lo mulo lo emsebenzini ngifika late unnecessarily bishop la bengisebenza khona nginokuthatha into eshop ngidle unnecessarily ngiyazi ukuthi it's wrong ukuthi I'm supposed to not be doing that but yakwenza lokho okay kwasebenzeka 2018 kula izinto zaqala ke kwaba imfishi kwaliwa kwenzani to a point ukuthi it is then decide ukuthi let me come out to my family then I came out to my family though they were not that supportive because of I've told them okay guys now this is who I am I'm gay okay but okay I'm gay okay Thokoza okay so yaba yilonto lo and then to a point ukuthi ngathi okay ngiyasebenza let me go out yosifunela indawo yami ngasifunela indawo yami ngahlala khona 3 to years after that umsebenzi waphela sengiphumile ekhaya yeah ngizothatha izinto zami ngibuyele ekhaya ngazo never akhonakali so kula impilo yaqala ke kwabanzima then daya futhi komunye umuntu ngahlola umuntu lo wangitshela ukuthi hayi sebeza ngolaka nawo phezulu kwempilo yakho because of awufuni ukubaphethela lento abakuthuma yona bayakuthuma but bayakupha izinto osifunayo but wena xa bekuthuma awuthumeki then I had to ngaya kumunye ubhuti lo yigobela manje okay ubabami okay lo ngimbiza baba edlozini okay ngafika ngahlola kuye xa ngihlola kuye naye wangitshela the very same thing so esibeni sokuthi ngizongena kanti naye la suka khona izinto ngathi asambi kahle wathi okay ngicela ungimele into engizoyenza ngizoguqula and then saza la ePito eJohannesburg kasifika ke obviously wachola umuntu azoguqula kuye which is umkhulu lethathi then kwafuneka ukuthi azokwazi ukuchola lempilo le kumele alobole kahle mina ngumntwana omlobolo okay yeah ubaba umlobole ngami ugogo lethathi okay sharp kwenzeka ndini yeah family yami ibingekho into ekuthwaseni kwami ibingekho though they will call bangibuza ukuthi kwenzakalani wenzani ngeke bangibuza ukuthi ngishoda ngani yo ukugobela wami has to angenelele kwezo sihlangu from I'm not going to be shy about it from into ezincane toiletries angenelele until ngicede ngizoba ugogo malihlono lenguwe manje though nabo abantu but abafuna ukuthi each and every day bazongifonela kwakho malihlo sicela usihlolele kwenza kaso sona so nginokumbuza the very same cousin nami ukuthi ngingenile esikhupheni nihlala la which nala ngithwasa khona but none of you came but manje senifuna ukuthi mina nginilami so how is that possible so manje lapha gogo lapha ku gay as usho ukuthi uyigay bukuthola nini ubugay uzalwe vete uyibo noma bukuthole vete usungenwa idlozi lika gogo ngizalwe nginjalo okay ngisuka like from birth now ayisuka into ukuthi ngangena ephehlweni ngaphuma sengike hayi I've always been gay ukhula nje uyibona vete futhi I've always been gay and then ngifuna nokuthi there's nothing like ukuthi umuntu uqala kusasa kuba igay usuka uyigay all along it's just that kuzoba uwe o acceptayo kusasa ukuthi can I live my life
because of I think most of us siphila impilo efunwa ngabanye abantu siphila impilo ezothi because of next door bazothini so if umuntu decide to accept that tomorrow doesn't mean ukuthi uqale kuba igay kusasa sukela eyiyo just that kukhona izinto ebezimenza ukuthi afihle na family matters and stuff mina kahle ngasho ngithi most families are the one delaying our lives because of us phili the way umele siphile ngakhona because of siphila the way bazothi if ama neighbors azothina abantu bazothina wena uzothina at the end of the day exactly ngawe manje gogo usumtholile mhlambe umkhwenyana idlozi selikunikile ni Nkosi yami vele basihleksana phela uyazi phela ukuthi le bafana yo bakudala ngosisibhijo le bafana la hey whatever yabona kuleyo yo hayi kuningi it's a lot kuningi like kahle abantu banokuthi kokomahlonolo like you got everything yeah that the guy would lie about you but namanje still next bakithi kumnyama abe hayi kodwa phela ngeke uphoqe yazi wegogo uyazi ngani idlozi uyabona idlozi wena ungayikhethela ukuthi cha lo ngiyamthanda noma owami masihlalisaneke impela lo maqondana uthothi idlozi alifuni lisambhako wakho ngempela okuyena yena ngoba uzothi uyathola ozodlala ngawo akuhlukumeze uyabona because of nginokumchola umuntu ngisitshela ukuthi hayi lo right kuhambe umuntu ibe kahle mina mangizikhulume I think lama insecurities yeah kahle lot though ngiyawa controller but once ngachola iqiniso ngawe hayi yahlehla nami akwazi ukubekezela udoti nje uthathi nje gogo so kodwa ke yazi gogo khona la engifuna ukuthi ke ngithi ukuthinta khona kakhulu ngoba usuyithinta indaba yakho kakhulukazi khona engizwisa ubuhlungu ejuleni kwenhliziyo yami uyabona ukuthi abazali abazange bebe supportive ingizwisa ubuhlungu kakhulu ingizwisa ubuhlungu angifuni uqhamba manga ngempela abazali bona manje basaphila baba nomama umama washona sala udada and then kwenze ukuthi okay me coming out kanti was kuye angazi he didn't learn to accept me or kanjani then saqabana lapho sithatha isikhathi eside mina nobaba msingakhulumisana awubakithi kungona manje sikhulumisana uze ukuthi ngiright ngifonele into ezinjalo so ne family asekhaya naba kubo mama yeah like they were never there ne family kubo baba they were never there the only person who was there for me angifuni ucaba manga ugobela wami yeah jo awuthi ke ngiqale la umkhulu letsazi ngiyeza impela lokho igama lakhe lokho libuyile nje lokho libuyile ngeke ngenze enye episode futhi nomunye umkhulu la naye utrainwe kuyo umkhulu letsazi kusho ukuthi iking le iqhawu letsazi umkhulu letsazi kukhona lesi slogan athanda ukusisebenzisa ukuthi many are called but few are chosen okay siza lokho kuza abantu bazokhuluma ngaye why because of lento ikuye lento ikuye into yokukhulisa ikuye and then angifuni ucama manga ngithi maybe ngibeka kahle ngithenga ubuso bakhe or anything but akikho jealous okay wenza into ngeqiniso ngifuna ukubuyela kulento ukuthi khona abagobela abaza kufundisa bakuyenza everything but ekuphetheleni inhliziyo yabo zibophe inhliziyo zabo just because of sekubonile ukuthi xa uphuma ngeligate lakhe uzoba nyanga nkulu somewhere else uzobonakala uzaenza izinto uzasebenza kahle but inhliziyo yakhe igijiki so uzokuthi ngiguqulelana ngikahle empandeni ngiphatheke kahle empandeni yeah thokozana so manje umkhulu njengoba ke ikakhulukazi okay la ukuphi njengamanje usuqedile ukudla impande
uthwasile wenze yonke into manje. Thokozani ngiqedile everything into eshekileyo ukuthi ngiguduke ngekhaya Sekusho ukuthi nje manje sase esikhupheni sika babam nogogo wami yeah though abahlali endaweni eyi1 omunye uhlala le omunye uhlala le then if efuna usizo lwami ngiyaya kwakhe ufike ngenze lento angibizele yona njalo nogogo wami kanjalo. Niba ngaki laphana ngokwengane zakhe ulokhunjani ugobela ugobela wami ugogo wami ugogo wakho niba ngaki sengisho ukuthi entwa lapha emathwaseni beniba ngaki benthwaseni ngaki sithwase si13 abantu bangaki Thokoza uyakhona umkhulu kumela nje yonke le nqobe yalabantu lapha angithi kukhona abasebakhulile abamncedisayo okay Thokoza bonke baqeda ke kwabaleka ngithiwa ngithi khona abantu babaleka nebomvu xa ngikhumbula kahle ngathi sasi15 omunye kibo bamcela and then la lethule iyo ngathi yabaleka show babalekiswa yini nkulu amaphutha agobela noma sengitsho maybe like ijeni yakho uyazenzela yona ijeni yakho uyazenzela ukuthi ijeni yakho ibe mnandi uyazenzela ijeni yakho ukuthi ingabe mnandi xa uzenzela ukuthi ijeni yakho ibe mnandi kumele ulalele lemithetho abakutshela yona uyilalele because of xa ungasangayilalelanga kuzenzakalani ngawe and then futhi uzenzela ijeni yakho ingabe mnandi because of yonke lento abakutshela yona uzaphikisana nayo bayakutshela ukuthi ungaphuza into ethize wena uzoyiphuza uzobonakala and then xa usuqeda ubonakala ibe ngathi wena awuthanda xa usukhuzwa ungadli into ethile wena uyayidla Thokozana okay right uyasifundisa siyabona siyaqonda manje lana ke gogo ke makuthiwa njengawe nje ngoba nawo kunokuncoma ugobela wakho umpraise uthi ayicha uyamvuma uyinkunzi wena ufisa ukuyibona ukuphi kusasa nawe uyafisa ukuyibona unamathwasa nje usumlapha impela nawe kube nabantu abazofika bekhulume ngegama lakhe elihle la ufisa ukuyibona ukuphi na kusasa noma usazoyiyeka lento uphinde uphile impilo yakho nje normal cha nami nokufisa ukuthi ngafika ezingeni leli afike kulo or even more not forgetting the part ukuthi asibizelwanga ubizo luyi1 sisonke kukhona ababiziwe ukuthi bazothwasisa kukhona ababiziwe ukuthi bazowalapha khona ababiziwe ukuthi nokukhuluma nomuntu umuntu uyaphila just ukukhuluma nje so nami ndingathi maybe ngifuna ukufana nomkhulu lethathi ngizokuthwasisa makube idlozi lami lilo elizoshoyo ukuthi ugogo Malhlono simfuna ayenze so na so hayi ukuthwasisa yes ukuthwasisa it's one of the things I think sonke xa ungena ephehlweni unet that mind ukuthi kusasa ngizovuka ngiyigobela imali into enjani kuzaba khona umuntu oguqelayo though yes uzaguqelwa but ayizuza ngokufana because of I think uzabungabizelwanga lokho angithi wena keso sikhathi but to answer you nami yes I would want to be on that level ethize ukuthi umuntu akhulume ngami igama lami kahle okay mkhulu so manje umkhulu yena njengamanje useyalapha mhlambe Thokozani on that one I wouldn't say there's this specific thing angithi ama clients angena ngeinkinga ezihlukanele ngithi loza ngena ukuthi hey indoda yami sengishile and stuff loza ngena ukuthi hey amathuna asekhaya siyagangelwa 1 2 3 mina emsebenzini khona umuntu ungenza sona so siyenza konke then that's later on it's when I'm gonna decide ukuthi okay ngizoyenza ngizodila ngamathuna ngizodila umuntu personally ukuthi umuntu xa kugangela uza kimi uthi hey gogo Malhlono lemsebenzini khona le supervisor le ingiphethe somehow ayingiphathi the way abanye abantu baphatha ngakhona that's when sizoqala ukusebenza phezukwale gogo lomuntu lo okay then omunye asho ukuthi indoda yami ngishile so bengicela simbuyise ayisukuthi maybe sizoqala nje sithi sithele imithi la so thandaza qala
angithi Yes. sithandaze sibiza uNkulunkulu ngoba naye lemithi lesisebenzisayo isuka kuyenziwe nguye ngithi so qala sithandaze sithi uNkulunkulu sicela lento sizoyenza le Yeah. iyenzakale hayi ukuthi siperform ama miracles and stuff Yeah. thokozana Khona isonto mhlawumbe mkhulu osonta kulo njengamanje noma uke wakholelwa phansi kwalo. before ngithwasa bengisonta kuleya bazalwane ngaphuma kubazalwane ngenxa yi1 because of who I am bebe bangisana ukuthi why no ngeke ube gay usonta nathi into ezinjalo so ngazi ubhlungu aphuma then kwamanje isonto ebengilifuna ukungena kulo ileli lesigubhu Yeah. kahle uMahlono lufuna sona Yeah, okay. because of I think in a way I'm unique iza ngumgidi wena sangibona ukuthi ngidlani Kahle. abantu baninzi basuka bangimangalela ukuthi ngumgidi abafana babhizi amakhanda wabo phandle mina ngigcoka iduku awuboni xa ngiza so ubona umama nje kahle so I think isonto elinjalo yilo elizangikhulisa kahle Yazi lapha namkhulu liyambuzo wami ekulapheni mhlawumbe nokuba nendumba kanjalo yazi ngiyacabanga ukuthi ngokuma ngithi ngiyahlehlisa ukucabanga ngathi angiphendulekanga kahle anginelisekile ngokwempendulo angisafuna ungiphakele futhi enye impendulo ukuthi njengoba usela ukhona ngifuna uqonda ukuthi uyabalapha abantu thokozana okay yebo uyalapha thokozana because khona angithi xa uguqiswa ukukhona imithetho oyibekelwayo ukuthi ungayenzi lokhu so xa uguqiswa kahle into ukuthi hamba uyozama uzokwazi ukukhona ukuthatha imithwalo yakho uhambe ekhaya so nokwenza ama poster aphuma ama poster post ukuthi social medias then maybe river clients umuntu azazohlola then khona lapho then you save up into kakhulu engiyenzayo wabona ama bring backs lost lover nale yokuhlambulula umuntu thokozana okay ukuhlola futhi uyahlola nokuhlola ngiyahlolisa uhlola ngani mkhulu ngamathambo ushaya ngamathambo thokozana ngamathambo okay awukhona ukumbuka nje umuntu bese ubona indaba zakhe fanele uqale emathanjeni that in most cases iyenzakala xa sekudala like for example uyangena before ungena endumbeni kumele like already kumele sengikuredile and then kumele sengikwazi ukuthi kahle lo muntu lo uhlutshwa yini inhlizweni ukuthi into emlethela ekhaya yini and then xa sengizohlola emathambeni lento le engiyibonile ihambelisane namathambo thokozana then that's when we go on with it okay efonini umuntu yakhona ukumhlola efonini yeah like umuntu ophesheya kwelwandle overseas England ama online siyahlola uyayishaya futhi nayo thokozana okay cha kezwakala mkhulu yazi ngiyakulandela ngiyakuthola ukuthi okay usunesikhathi esingakanani ukulenda imali leyo yokuhlola nokwenza ukulapha ama client akho xa usesikhupheni uyafundiswa inhlolo uyafundiswa okuningi ukuthi ungacream ungacream ukuthi lo ngimhlole so nalo uzomhlola so awucream and then kumele ugijima phezulu kwento oyaziyo ukuthi okay this thing into engahle iyenzakala kulo muntu lo xa sengikhulumela lokho ngikhulumela ukuthi ukuhlola like into kumele ibe segazini lakho uphile nayo uhlola umuntu and then ungahlola umuntu just because of uzile kuwo uzokutshela ukuthi hey nginenkinga ezisona so naxa ungena naye endumbeni sozomtshela the very same inkinga all right so umkhulu nansi ke imbuzo gogo engikuphathele yona kunembuzanyana nje ama questions nje amancane engikuphathele wona umbuzo number 1 uthi ngokubuka kwakho nje wena ngokubheka kwakho njengoba nje usukhokhovula uzenza izinto zenzeke ikakhulukazi ngabe ubizo
luyinto esegazini emzimbeni ofika nayo uyifumbethe noma into oyithola usuyithola la emhlabeni uPaula kwakho ukuthini la Mina to answer you akutshela ukuthi into osalwa nayo osuka nayo from birth ayinto uyichola la emhlabeni uyichola la emhlabeni uphiwe bani yeah le ozala nayo maybe singasho ukuthi uNkulunkulu okuphile or abakini but mina ngingakhuluma ngithi into ozala nayo from birth abakini bakukhethile ukuthi kuzoyenzakala sona so ngawe empilweni yakho thokozana. So wena mkhulu ke ngibuyele kuwe futhi kancane wena ukhona mhlawumbe wayeyinyanga emndenini wakho mhlawumbe noma kubazali noma kokhokho noma komkhulu noma iqale ngawe esibongweni sakini khona lo beyinyanga ekhaya not ekhaya kabomama ekhaya kabotata ekhaya umama katata wayinyanga thokozana dingugogo Malhlono lo because of ungene kuwe okay so wena gogo ukhona nosumbonile emndenini ukuthi ngoba nawe uzohamba kuhambe likhala icilongo ushiya emhlabeni khona nosumbonile emndenini ukuthi ayi ngathi ikhwama izosala kulo noma kenze kulutho nje impawa zikho for the mere fact ukuthi bebengekho through my journey and then angikwazanga ukuba close nabo that much ukuthi maybe ngithi isikhwama sosala nabo but umuntu engasho ukuthi uhambe la ngathi ngihamba khona lo ngilamayo okay because naye ilife yakhe there at the back ibimnandi kabi but manje ngathi ngiyambona ukuthi seyinyatheleni zami and then naye ngumuntu othanda ukuhamba uyohlola bamtshela bathi hayi khona 1 2 3 20 yeah so ukuzibuza ukuthi okay mangihlale ngibukisise ukuthi bona bazothina efamilini ngaye angithi mina sengicedile ngaye kuzenzakalani yeah ngoba ngenzeka ukuthi ivuke ngaye thokozana. All right ake sibheke la ukuhambeni lakho lokuthwasa mkhulu ngiyazi ukuthi yebo ubekile okuhle ukuthi umkhulu lethathi ukuphethe kahle yonke into ibe ya right akanamona into enjengalezo wazwa uqeda kodwa ke bathi ngesintu alikho isoka elingenasici ngiqondise ngikhuluma lamagama ngiphushwa yilombuzo angizenzi ngifuna uqonda ukuthi mhlambe ukuthwaseni kwakho zikhona nezinto ezaba ama challenges ngesikhathi usathwasa ngisesikhupheni or usesikhupheni yes okay ngathi isikhupho nokuthwasa kuhlukene akithi kusho xa ngithwasa angithi ngihlala emzini womunye umuntu and then kula ngithwasa khona kusesikhupheni sakhe uyangizwa so kings ziyafana but azisho ukufana yazithi kancane okay ya mina kahle kahle ngifuna ekuthwaseni impela angithi wathwasiswa uye vele ugobela wakho thokozana ya ngifuna ukuthi mhlawumbe kukhona okungama challenge ohlangana nakho mhlawumbe noma yonke into yaba right mhlawumbe nje umzima bokuthwasa bukhona nowabona wena ofunda first of all unyanga bona self ukuthwasa kubhlungu kubhlungu usifikela emzini abantu ngeso sikhathi abantwana bakhona badla the very everything abayifunayo wena uzotshela ukuthi ungadli lokhu leyo yonto ibhlungu and then izokuselektheni ukuthi ube ngumuntu uzofuna nawe ukuthi one day nami ngiyafuna ukufana nalomkhulu lo ngiqede so I wouldn't say it's a challenge. I think ngathi it's one of situationship esidibana nazo ukuthi mina ngiyazazi ukuthi mina okay ndingukananelo angithandi ukuthethiswa angithandi ukuthethiswa uyangithethisa ngizojonga phansi and then ukubukweni kwami angeke engizokukhipha emlomeni wami akuzokuba mnandi so ngikhulumele ukutheni ukuthi yes bokuzoba khona umuntu angithethise ngendlela engingathandi ngayo base ngiyaphendula kula ukuthi wena gogo uyadelela yini into enjalo ibingizwisa ubuhlungu I wouldn't say it's that's why ngithi it's a challenge or but mina per se ibingamphathi kahle ukuthi okay ngithethisiwe and then why kabuhlungu kanje into enjalo thokozana
So lapha ekudleni ikuphi ukudla lokho ngoba leli gama lokudla abaningi bakhuluma ngalo ukuthi kuthiwa ungakudla ukuthi ikuphi lokudla okungadliwa kahle kahle lapha entwaseni. Impande asifani. Khona laba bathi okay mangikhulume ngami empandeni yethu xa uthwasa ukugogo awudli maqanda. Okay. Maqanda awuphuzi ibisi. Awu kahle nje awudli or awuphuzi ungaguqanga. So kumele uzenze ezo zinto uguqile. Awudli maqanda, awuphuzi ibisi, icoke nayo usawungogo awuyiphuzi. Thokozana. Mhlambe ngabe lezi zinto zenzani ukuze kuthiwe cha singasetshenziswa lento asini noma mhlambe zimosha imali noma akufuneka ukuthi ukhululeke kufanele uphile nje ngesotshalo mzabalazo mhlambe azukuthi zimosha imali. I think ilezi one of eziyenza ukuthi umuntu agcine sebe fertile ngithi. Okay. Ilezi like ngizodla amaqanda azoyapi, ngizodla ama cheese azoyapi, azoyenzana emzimbeni wami. Kusasa singivuka singinephupho elithize. And then ngizoceda ngilibale ukuthi okay ngikuphi nendawo. Uyabona? And ngoba la kahle kahle into efunakalayo ifocus. Ufocus kulento oyizele. Thokozana. Inyama yengulube ngizwa kuthiwa nayo nayo inyama yengulube ayidingeki. Yenzani? Ivimba amaphupho. I wouldn't say that cause manje mina ngiyayidla inyama yengulube. Usuyayidla manje, okay. But I think xa usathwasa maybe yakuvala. Kuvala wona amaphupho indaba zokuthi maybe awusaphuphi nakahle uyabona njalo into omele uziphuphe. Thokozana. Oh okay. So lapha isikhathi envuka ngaso lapha ubani ngoba ngizwa abanye bethi bavuka ngo1 abanye ngo12 abanye ngo2 so wena benvuka ngubani empandeni yakho? Kuya ngokuthi ugobelena ufila ngani. Maybe sisemva kakhulu bogogo vukani ngo3 nenze 1 2 3 1 2 3 1 2 3 or maybe sikhathele bogogo at least 6:30 bese nivukile. Okay, yazi mkhulu bengifuna ukubuza kodwa kusalile lapha ngicela sibuyele emuva kancane ne ungangishayi. Ngiyakuzwa ukuthi abazali bakho Thokozana bakufailile ukuthi bekulekelele ohambeni lakho. Thokozana. Ngapha masayidi wethu elika baba elika mama nomzala uthi manje umzala bayabuya bakufonela bathi bacela ubahlole bacela ubasize. So manje ngifisa ukuthi ngigxile kutheni okay wasuthi umkhulu lethathi okuyena gobela wakho wakwazi ukuthi akubhebisithe waqukulwa kubeka ebalazweni. Manje ngaphandle kwamkhulu lethathi ayikho isupport akukho la uthola khona isupport mhlambe kwezinye indawo mhlambe ngoba ngiyacabanga ukuthi naye mhlambe khona lapha la kafike naye phela unemndeni unezingane uyindoda kodwa manje khona kumele sikubheke ukuthi wayisupporta kuyo yonke into. Thokozana if ungakhumbula kahle ngikhulume ngegobela yami kuza nogogo wami. Ugobela wami ubamalandzela ugogo wami ugogo lethathi. Yeah, those two the ones that abakhona kimi only. Thokozana. Thokozana. Uplanning in future for bona kuningi kuningi and then into I think everybody wants to give back ukuthi yazi gogo wami babam ungifikise la ngicabanga ukuthi ngizofika nami khona. Though yes umuntu akekho perfect. Yeah, akho umuntu perfect. Sizaba nama hiccups there and there siphinde futhi sibuyele kube right kube kanjani. So mkhulu according to your experience eyenzeke kuwe ngabazali bakho ukuthi bengakusupport kwi journey yakho like example ukuthi uyi-gay bakuhlaba indiva abazange bebe ngathini bakucwasa kuloko abangaba supportive. 2 masuqala futhi usungenwa lelo bizo lokulandela abazange bebe supportive kuwo. So manje wena uma ubheka nje ngehlo lakho ngoba usukhulile usumdala usunanebhasi mawuhlaziya ubheka yini lengaka edala ukuthi eyenza or eyizathu
sokuthi imindeni ingalokhu nje inga-accept ubizo lengane makuthi ingenwe ubizo yini le kanti kahle kahle yenza ngizoqala the way who I am ubugeba ne all right I think they were not ready to accept the way ngakhona ngaleso sikhathi and then bebecabanga maybe angithi sikhule kulamage yakudala kuthi bayenza izinto eziphuma ecaleni ezininzi so I think nabo they were shocked ukuthi yo nomntwana uthi naye uzaba kanjalo ne uyabona so ngathi ngiyabakhulumela but sengicabanga nje ukuthi okay I think now they were not ready ukuthi kuzaba nje na 1 2 3 1 2 3 because of mina the way umngani kababa wami wangitshela ngakhona wangitshela ngidibana naye town uthi ubaba was thinking ukuthi maybe uzaba ile ndoda le ixoka igate amakwayikwayi inwele and stuff okay yeah for the mere fact ukuthi gay doesn't mean I have to change the way I look yeah ngene kule yabungoma futhi ya into ebengathi bebeyifihla ekhaya ukuthi ugogo ubaba umama katatami inyanga xa beyifihla into ukuthi basuka la bebehlala khona baya kwenye indawo kanti laba abasuka khona ngona la ugogo amafikele khona anendoda khona so into ezikanjalo yathi xa seyiqala athaye thina izinto saphuma kuzo 1 2 3 1 2 3 yabo into bangafuni ukuthi maybe singabuyela kuyo emuva seshonile angithi seshonile akasekho yena usashona okay yazi umehluko ngiyawuthola kancane kanti lana la mawuthinta lapha ukuthi babe yitshela ukuthi uzogqoka amakwayikwayi afake amaBrazil nje yabo nje the way ayibeka ngakhona kanti kuhlukene ngokwama department mhlambe le department engiyo nje yamagay kunama categories akhona yeah ngasho kanjalo ukuthi asifani okay asifani khona laba ngizaba nje but still I still want to be addressed like njengendoda then kube khona abazo ngaba makeup and stuff ubathiwe ne amazipho yini yena uzofuna ukubizwa njengani umfazi kube khona futhi laba abafana nalabo abanga sibathina kithi sibabiza amantombazana then azothi yena mina angifuni ukuclassify ngifuna ibe ngumfana wenzani othandana nabanye abafana angaza afake likunjani lezinto ezinye thokoza so manje ngoba mkhulu ngiyathemba ukuthi akuwena oqala futhi awusugcina nabanye bakhona mhlambe ungathini nampa bakubuka namanje ungathini kubo kakhulukazi laba abathanda ukuthi bejaja abantu ngendlela abantu abakhiwe ngakhona ngoba kunabantu abangazi ukuthi kwenzakalani thothi umuntu akavela nje avula umlomo ajaja umuntu kanti akazi ukuthi ngempela lo muntu lona uzalwe lento eyifumbethe uyiyo futhi ngekashintsha kodwa umuntu usuthola ukuthi uyasaba ukuphila impilo yakhe as much as adusho omkhulu ukuthi umuntu uyasaba ukuphila impilo yakhe uphila impilo yabanye abantu ngenxa ukuthi basaba ukuthi bayajajwa so nawe mkhulu ngoba ube nenhlanhla yokuthola ithuba lokuzohlala la e-studio kwi-microphone kwi-TV ungathini ukuphawula kwakho nje ukudlulisa imizwa yakho ukuphatheka kwakho kwabhlungu nokuzwela futhi abafowenu abakule department okuyiyo ukuthi nabo bekwazi ukuthi bebe feel free into engayisho mina ngithi angeke ungulise for into ongayaziyo ngifuna ukukhulumela ekuthenini khona umuntu obusy la ekhoneni yakhe ubusy uhlukumezana nomunye umuntu just because of lo muntu lo phila impilo yakhe for example there's a guy uhlukumeza omunye umfana just because of umfana egay yebo just because of flower uphila impilo yakhe lo akakhona uphila impilo yakhe mina ngizohamba ngihlukumezana nalowa just because of uphila impilo yakhe le mina ngakhona ukuyiphila akazwe ngizisa sana ngiyakuthola impela so ngifuna ukuthi live your life nevertheless ukuthi omunye umuntu uzothini ecaleni or live your life to the best of it Ay siyabonga mkhulu ku motivation yakho cha inhle ngiyathemba ukuthi bazwile bazolapheka futhi abantu abaphila abantu umkhulu ake singene la mhlawumbe la ekutheni ikakhulukazi nje ngoba sisekhona la ku mina la sikhuluma ngawe thokozana nangomsebenzi wakho ubizo lakho
okunye lokho esikuthinta kusemaceleni ukuthi senzele ukuthi ngoba phela usebenza ngabo vela abantu ngeke singabathinti kodwa ke singenela kuwe ngqo njengoba mkhulu ulesimo kiso njengoba usho ukuthi uyigayine umsebenzi wakho awusabini ukuthi uzocekeleka phansi ngokuthi bazojaja umsebenzi wakho bejaje bejaje bazojaja ubizo lakho bejaje ipersonality yakho noma mhlambe ukuthi akanjalo abakwenzini njengamanje ukuthi bekujaje ukuthi awu kodwa uthi ugobela kodwa uthi uyisangoma kodwa ngapha futhi uyigay akawuhlangani nama challenge kanjalo anokuba khona ukuthi umuntu aze la suka khona xa ufika yimi iba into ukuthi okay ngifuna ukwazi ukuthi ngikuaddressa njengobani yes njengomkhulu or njengogogo ibuyele kulanto le ukuthi if uzonginyatha the way ngakhona or the way ngiphila ngakhona kusho ukuthi maybe nawe inkinga zakho ke awusazithathela intweni angaze ngiunderstand ya ngiyathola mkhulu so angeke ngisho ukuthi maybe it's a challenge for now ukuthi umuntu asuke la asuka khona xa ifika la ufika ukuthi uzosetshenzwa igay abanye futhi xa befika bayafika bakujabulele lokho yes ukuthi okay uyoza bengeza uyoza bengenza sona so and then to your point ukuthi nakusasa uza khona ukufuna athi hey bisacela ukuthi ungisize 1 2 3 1 2 into ezinjalo so kusuka emntwini xa unenhlonipho from kini xa ufike komunye umuzi that's how the same thing yeah thokozana lana mkhulu ngoba asikisi la gogo ngoba igama lakho leli ngiyacabanga ukuthi ngiyaxolisa mkhulu kakhulu ngixolele ungangishayi Nkosi yami leli gama lakho ngoba ngichazile ukuthi lide liwele ngihlulahlule ngicela ungiphindele konje gogo Malihlonolo okay mhlambe line meaning leli gama leli noma igama lakho ngifuna ukuqonda ngaleli gama kwenzakala line meaning elasedlozini lelami ledlozi okay thokozana ulithole kanjani kwenzakalani ngaleli gama ukuthathe through the process yeah ngalithatha through the process but nje uyazi ukuthi uzoyimarinate nje uyithi nje kancane ngeke silande kakhulu igama eliuphiwa lidlozi lakho angithi then xa ufika esikhupheni salomuntu uyakuye then kukhona into ebayibiza ukuthi uyagajekwa okay bizwa amadlozi wakho then liza show idlozi lakho ukuthi mina nokubani ngisuka ecaleni la kabo mama or la kabo tata that's how mina in my situation la sho ukuthi ngisuka ecaleni la kabo baba and then ndingugogo Malihlonolo thokozana mhlambe lichaza ukuthini ngokwesiZulu ngifuna uku-understand ngoba ngeke ngenza i-episode nomkhulu Mafele Mpini ngokudlule ne so liyazisho nje vele ukuthi cha iqhawe lifele empini yena akahlihli kahle kusho ukuthi makuthiwa nathi iphi uyena osala impela enkundleni so elakho ngifuna uku-understand ngoba liyangidida lisho ukuthini imini ibusiso Malihlonolo ibusiso okay futhi wena gogo nje ucela nje ibusiso kodwa khona lesibusiso singafuna ukufika lesiyara ade sikhuluma ngaso lesifika asifike mkhulu ngeke siyofika napha batshele mkhulu ukuthi hayi usingile welcome ngiyakuza cha ngiyabonga kakhulu mkhulu ukuthi ngihlale nawe ngiyajabula futhi ngiyabona kuningi futhi engufundayo uyabona ngoba futhi uyakha futhi uyaqwashisa nangokuthi abantu abangazi ukujaja abantu yazi yabona nje abantu mebengayeka ukunaka indaba zabantu umuntu abheka impilo yakhe emhlabeni ngaba mnandi thokozana ngoba yazi lento okubheka umuntu ukuthi uyawa the more ephumelela uyalimala wena thokozana ngoba uyabona kumanje lesi mhlambe size example ukuthola ukuthi wakha indlu mhlambe wakho 5 room uNkulunkulu esekubusisile wakho 5 room the moment ngibheka ukuthi iroof ngeke uyakhe okay ake siqale ngefoundation ukan foundation ngithi ayingeka yakhe ngeka lakho uphahla ulakho uphahla mina njalo ngiyaqala ngiyalimala ngithi hayi iroof ngeke ayiqala nokuyiqala uyiqala uzoyiqeda uyabona ukuthi mina ngilongo limalilo naphumelela so abantu abayeka ukubhekana nendaba zabantu umuntu akabheka indaba zakhe thokozana leyo izele la emhlabeni ukuthi ubani wenzani ngesikhathi esibani phi phuma endabeni zomuntu hey futhi kathi unekani mkhulu wegogo
ngifuna ukubuza lo mbuzo ukuthi impande ungayishintsha mhlambe noma right la ukhona angifuni ucama manga ngeke ngishintshe right ngi-right and then to a point ukuthi I regard myself as one of the luckiest or fortunate one because of yathi nje ngiqala ukuthwasa then ngawela ezandleni ezikahle unlike ngasuka le ngazo wabona into enjalo ukuthi ngiqula ya ngiyakuthola thokozana kahle kahle into eyenza abantu ukuthi begcine beququla impande ukungaphatheki kahle kwesimo ngisho kanjalo ukuthi maybe khona izinto ezizokwenza ukuthi wena ungumuntu wena self zingawuphathi kahle thokozana so mhlawumbe ke ngokubuka kwakho mkhulu njengamanje yini enganenza njengoba nje nizinyanga lezi zamanje ezintsha enganenza ukuthi kube nenguquko mhlawumbe nempokophelo eyaphambili ukupgrade ubunyanga benu njengoba wazi phela ukuthi kunogobela bakudala kunenyanga zamanje futhi kunempa ekhona futhi kuyaliwa lezi nyanga zakudala zithi hayi ngeke sizothina ngama 2000 inyanga zamanje eyifaka inzipho nama makeup yonke lento le so nina nilekelele kanjani mhlawumbe ukuthi nikwazi ukuthi ni upgrade niqhubeke nephambili yini enifisa ukuthi niyenze I think kulapho singaqala ngenhlonipho sihloniphane sisodwa and then siyazi umuntu omdala nomncane ngoba vele asilingana ngithi yebo and then nevertheless ukuthi umuntu mazela ekuthenini maybe ubungena naye isikolo kibo kwenza kasona so I think inhlonipho ingasithatha isise kude sihloniphane thina sisodwa siyazi ukuthi umthetho obunyanga uthi sona so sivusane sekuhlekana yeah and then sikhumbuzane ukuthi lendlela iyahambeka though there's some hiccups kuyo and stuff uzokhubazeka uzova ubhlungu bazokuvisa ubhlungu into umele uyenze ukukhumbula ukuthi okay awusayenzeli bani wenzela wena self ukuthi kusasa lakho libe lenjani thokoza iqiniso nomkhulu ukuthi inyanga ize laphi mina ngifuna ucaba manga mina ngiyaza lapha axa ngigula ngiyazimixela izinto ngiziphuzele kube kahle though at some point ngizofuna isandla somunye umuntu yeah maybe umfowethu ongidase naye then cela ungenzele so ngizele mzazana lapha ekhaya kuyenzekana ukuthi ubenze nje laphana bacabe nje ubabhemise bethimule lapha ekhaya shunqise kuyenzeka thokozana kwenzeka akungeni lutho nje lapha ekhaya umuzi yakwazi ukuqinisa thokozana uqinisa kanjani noma usabuthi bazothatha no khona phela owathi ngikuhlebele mkhulu ngiyamceba ke kodwa cha phela siyaxoxa nje open podcast lena inanking wathi uyabona mina futhi wathi mkhulu wegogo hey wathi yabona mina mangiqinisa umuzi ngiyakhumula impela ngibe nqunu ngithi mina hawu mkhulu usho ukuthi uhambe ngeanda nje eJaldini uthi hayi anda neanda ngilahla phansi ngibe nqunu uthi hayi akuyazi ngithi manje basuke bekuphi ke lapha bala ekhaya ke mosuhamba nje ijwabu nje la egcikini uthi phela uyabona moqinisa umuzi ilapho kufanele anginomthakathi ungena enqunu ukuzoganga so nami kuze ngikwazi ukuthi ngiyilwe naye noma kuvikeleke lo muzi lo beprotected kufanele kenze njani kufanele ebenqunu kuze le mithi ezofaka umthakathi ihlale emzimbeni wakhe futhi ense sacrifice ngomzimba wakhe kulomuzi akekho nomuntu ozogula la uyayibona futhi lokho kwanginika ukuthini kwanginika ukuthi ngoba ngisebenza ngani ngeinterview kwanginika ukuthi kushuthi ziningi indlela zokuqinisa umuzi naye wechaza yakhe futhi nje wayichaza nje futhi kodwa noma engachazanga imithi ngokuhlukahlukana kwayo ukuthi wayisebenzisa miphi kodwa indlela nje yokuqinisa wayichaza kuze nomuntu abone ukuthi umuntu okubukayo abone ukuthi ayi uyayazi lo muntu into akayenza into yakhe mina ngifuna ukuphendulela kwentweni ukuthi impande asifani the way yena asebenza ngakhona it's the way asebenza ngakhona is the way aphiwa ngakhona umjaji futhi ngeke umjaji and then now I don't expect yena azomjaji because of thina xa siyoqinisa umuzi siqala si clean ijarity asithi xa sithi sa clean maybe sidobha amaphepha ini na clean ngamayesa then kube khona into esibiza ukuthi sifaka amadlozi then sibe siyaqinisa siyabethela ke ngoku
Yeah. When uyithuna nini la idea emini ebusuku? Kakhulu sithanda ebusuku. Ebusuku. Thokozana. Ungasaboni umuntu. Ungasaboni umuntu. Isiphi isizathu sokuthi iqiniswe ebusuku kanti ungaqiniswe emini? Cishe ukuthi siyakhala la. Emini izonifakela amehlo nina. I think mina that's how I think. Ukuthi izonifakela amehlo nina abasejaridini lelo ukuthi abantu bazosaba nokungena ukuthi hey lapha bekubizwe inyanga ukuthi azizoqinisa 1 2 3 1 2 3. Uyabona maybe for example maybe uyatengisa. Kusho ukuthi ngeke usekhona abantu bathengisa abazongena bazothenga kuwe because of babone inyanga zithela whatever zithela ejaridini la. So kungcono ebusuku. And then ebusuku ulawo sozotshela nobani ongeumndeni walapho ukuthi hayi today kuzoba khona into yenzakala sona so uthi nibe yifamily nodwa kungabi khona nomuntu maybe sizobe sithi sicela usuke sicela ukwenza sona so ibe hamba ekhulume ngani ukuthi hey bingiwe umzini uthize 1 2 3 kwenzakala sona so that's why I think that's why iyenzo ebusuku. Okay mkhulu. Okay gogo so la gogo angazi ngesibayibiza ngalento or i testimony or confess or angazi ngizothini isigisi mkhulu sifishane ngaphuma ngithi ngiyethola esikoleni angiba ngisabuya hayi ngasale sengishayisa ngisengedlini ngifuna ukubuza la ukuthi elokhunjini endleleni yakho suke jobo ukuthi uyabalapha abantu ne yeah ngifuna ukuthi uqinisekise lokhu yini abantu suke wabalapha noma yeah kahle ngokubuningi imajority abantu suke wabalapha kahle abantu bahlushwa yini kakhulu uke wadibana nabantu ufaceane nabantu abanjani noma baphethwe izifo ezinjani osuke wabalapha oyibonile ziphinda phindeka ukuphendula futhi wami ne inkinga isuka kulamaseni siwasebenzayo ibongo okay kuze futhi singabantu siyamonelana okay kukhona amazwi engizowakhuluma engeke wena uwazi okay but uNkulunkulu wakho yena uzawazi ukuthi ngikhulumile lamazwi so suka sikhipha ichitho ubumnyama bonke umuntu abakufisela bona ukuthi ngathi izinto zakhe zingakahambi kahle ukukhuluma nje sekumoshakele yani ibongo lezi esingazi ukuthi abazali bethu basithatha kuphi xa uthi uyajonga la yena sithatha khona isibongo la asasebenzayo naye asisa kibo so uyabona sesisiqalekiso nje sesisiqalekiso so xa sithi umuntu uyagezwa uyacelelwa kahle ukuthi hayi noba singakamchinji lesi sibongo but sisicela nje into zakhe zihambe kahle mvuleleni ekhuluma nani nimzwe nimphendule. Okay usela isibongweni mkhulu ngiyayithanda le topic kakhulu usela isibongweni ake sithi kwenza umbuzo wami uzoqala ngibuza ukuthi uyenzekani noma kumele kwenzeke kanjani esibongweni kuthola ukuthi intombazane iyahamba iyogana noma iyemshadweni nengane yangaphandle I understand mayifika lapha emshadweni ifika ishada lengane ke sithi eyakwambatha ingane eyami kodwa lo makoti lo uyoshada kwabani uyoshada kaMpele esisibonelo uyoshada kaMpele so mayifika kaMpele uhamba nengane yami ngoba mina anginawo amandla ukuthi ngiyithathe ingane ize ngakimi noma futhi angihlawulile ngithi belonga ekhaya kumawayo so mayongena nalengane ngale sibongweni sakwaMpele emshadweni kumele enze njani kumele beyilokhunje kumele beyishintshe isibongo ibiza uMpele noma izobiza siphi isibongo ufuna ukuthola kahle yazi le nkulumo ngiyayithanda it's one of the biggest mistake abantu abaninzi abayenzayo exactly ngoba ngizothi lengane izalwe namadlozi wayo ngithi abantu bakibo so uyithatha kanjani la wena uyogana khona uzochinja isibongo why ke ungathi ndiyayithatha lo mntwana lo ngiyomazisa ukuthi ngiza naye nakho but izinto zamasiko and stuff kumanikisa ngoba kula uzoqala khona ukumosha uhambo lakho lemhlabeni because uzaba umntwana ungazi kahle ukuthi ukwenzakalani uyaphambili or uyayimuva ngempilo yakhe so manje kumele angayi nengane yakhe emshadweni kufanele ayishiye lengane
angisho ukuthi ayishiye angahamba nayo but umntwana angamfaki ezintweni angamfaki ezintweni zokuthi maybe uzoshintsha ibongo like akuphahlwe ngaye hayi mele asaliphi mkhulu mele asaliphi esale ekhakonina kabonina is fine ahlale khona lapha aye nje yovakasha ayi lapha ukuvakasha if ufuna ukulala ngalala it's fine angathi bathi inqola nje imoto ihamba nenqola yayo nje bathi awusala useyili ihamba nayo that's why ngisho ngithi it's fine ukuthi uhambe naye niyohlala but umntwana angachange isibongo makahlale ngesibongo sakibo what if ubabakhe uzabuya naye ufuna ukumintroduce kibo senze kuyenza la msebenzi futhi aphathiswe from Pheku kube Mambatha Zulu hayi hey mkhulu uyakhuluma yes athi uZulu mbathe uphele kehlala yazi kubuka isikhathi kahle hey uhlelo laseligoqa kodwa nje ngiyathanda ukuthi yazi le yebongo iyo phela sengithanda ukuxela kiyo kakhulu ngoba phela uyabona isibongo yazi isibongo yini kahle imoto imoto ayisimoto without number plate kahle isibongo number plate ngaphandle kokuthi ube registered kusho ukuthi ngampela awufanele ukuthi ngabe uyaphila ngoba nemonto ngeke ihambe ngemgaqweni ngaregister ngifuna sixele kakhulu le ndaba yebongo mkhulu kodwa manje ngiyahlupha nami le ndaba yebongo ngiyithanda ekugcineni mase kuphela uhlelo ngifana bathi lento lo umpupudlo ngifana nompupudlo uyazi umpupudlo mkhulu umpupudlo amanzi abandayo anoshukela siwadle kakhulu siphuza kakhulu ekhaya ishukela isala phansi ende umnandi kuphi phansi ekugcineni baye nami ngiyabona ukuthi ngimnandi ekugcineni kulungile khehla lami engakusho nje ukuthi mkhulu ngoba vele ababukeli bayathanda ukuthi nidame nibuya futhi ngoba nginoba encourage ukuthi beshiye nama comment lapha kwi comment section bebhale ukuthi bebhale imibuzo yabo yabona so ngiyathembisa ukuthi futhi mkhulu uzobuya futhi ube yilunga lethu uzohlala nathi la esiqhekini noma estudio ukwazi ukuthi futhi uzokhuluma thokozana engakusho nje mhlawumbe emkhulu njengamanje umuntu ofuna ukukulandela enkundleni zokuxhumana ufuna ukuncokola nawe nabakhonyana ke phela ke ngoba usingile mkhulu bekwazi ukuthi izibe ibeke abafowethu mhlawumbe utholakala kanjani mkhulu kakhulukazi ukuthi basize ngoba athi usho mkhulu ukuthi yazi kwesinye isikhathi nje nokukhuluma ukuthi nje ukhulume nje umtshela umuntu kuyamlapha umuntu ngaphambi ukuthi usebenzise imithi bazokuthola kanjani mkhulu lawo bantu okay ku Facebook yami Kenny Pheku ku Facebook okay then ku TikTok wami Gogo Malhlono and then ama number wami 076 196 2913 ngiyaphinda futhi 076 196 2913 siyakufonela sa WhatsApp yonke into nangifonela na WhatsApp working days ay yatholakala weekend umkhulu sikebe wena gogo kulungile gogo cha kusami ngiyathokoza nami nami ngiyabonga ngishanda ukuhlala nawe uNkulunkulu akubusise kakhulu emsebenzini wakho owenzayo thokoza mkhulu babukeli be-EcoPoint TV namhlanje besihleli ke nogogo nizwile ukuthi uhlabahlekisa wayibeka inyama ethebeni wahluba ukudla ekhasini nizwile ukuthi kahle indaba yokujajana ihambe phambili osukwini namhlanje ukuthi singajajani kakhulukazi nangokubuhlanga kakhulukazi nangokwe-yini igender igender preference yeah like ugay nelokujana ipreference igender yeah kakhulukazi into enekanjalo abazali bakwazi futhi ukuthi bebe supportive enganeni ingane mayingene ubizo akwazi ukuthi umzali ayisupport ngoba ngempela sithi ingane zethu idayisa ngemzimba kwesinye isikhathi yithi esumthelele kutheni ingane zambe ziyodayisa ngemzimba ngoba ifuna ukufeza izifiso zazo noma ifuna ukufeza amaphupho azo kodwa siyacela ukuthi sini support ingane bazali noma ngabe ingeno yiluphi ubizo noma ngabe ithakathiso ithengele imfene esingakusho thina nje si-EcoPoint TV sithi nje siyajabula ukuhlala nani ngoba la azizelanga ukuzobulala nokuzobhidliza nokuzogxeka nokuzojaja kodwa le i-channel enkulu laphayo futhi elethu usizo nenguquko ne-information kubantu qhubeka-ke nani lapho-ke nibhale nakuma comment section imibuzo thina soyicaphuna imibuzo sikwazi ukuthi futhi umkhulu sihlala naye la studio simbuze according to imibuzo yenu ngoba thina asisenayo imibuzo yokuthi singakwazi ukuthi sibabuze yona ngoba sinazi inkinga zenu ukuthi ninani niyakhula niphethwe yini nani siyanthanda ke nokena lapha emakhaya
sengiyaphuma ke mina ngoxola mfowambatho ushaya uNdaba Ezithu uSontshikazi uMthiya ushota uMatinda Siqhamo Sodedle Mandle bana gwatshoza igcolo umuntu edwethu yakho uDakhe uCatho ngiyathemba niyaphila emakhaya nisale kahle sonibona ngeepisode enye elandelayo.